Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan semi nil hin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang pejit khamsa non birta thipi lang panik sina Article 244A aputhak ASDC KSA KNCA lapan ki ASDC Youth Front atum chalang si Karbi Anglong Thomas Council aton ria dunglong ka chesong sai kedeng pon FP Shop Adila Sonjoy Terang abang ration card ke dora tumata sang pidun pameme lapen ke jang reso so mar tumata ration card ko pitame sang pidun ji kadisi budun torong pese lam ke klang Solar project ke parlopon rong phora tum chingrum si phereng ke mai kang nipon Hanjang lang so jang et terang arong long pen sami hunmli ti sopi net asan lang mesen ben hpon dun non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Karbi Anglong pen dimasa ora tum arjiding kloi pen akar I mati akemang Indians constitutions alu long ketok Article 244A autonomous state aparman arjiding kloi pen sinang ti songbom wang bomlo laso jok pen ong dung ara tumta avi aphiki bunang atumta dolo la pen ki ong dung ara tum apran kitam nang atumta dolo bonda pini arni antal sarkar atum pen labangso Article 244A pa chunji phan RD sami pipon pedadlo lasi labangso hemprek pa chunji phan preni pa engkore hini arni ASDC KSA KNCA lapen ASDC Youth Front atum chalang si Dipu Karbi Anglong Thomas Council aton rilong ka chesong sai kedeng pon Autonomous State alama puthak pen asap Chief Minister phan pinpura lo panong si Karbi Anglong di siari deng semi pinpura lo pajirdam la pelabang so Autonomous State ki hang panalong kachrap chitu dunji phan semi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang Karbi Anglong pan dima so MLA bang pho tum semi labang so lo pali thupo pusi ASDC amai phuchandro kanta terang pen pachini pon agera thengnu ma office thengnu jinili tum dakpini dhorna kangni ponlo so dhorna jasemet nili tum kangni pon abangke ini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sharma Dr. Himanta Biswa Sharma phansige panong anpar itame DC aphansi nili tum pajir dampo alangli through pensi alangli hoi pensi nili tum bangsa memorandum ai pajirji la anpar sitame nili tum kemang an ke hang an ke pachun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alang litum danang nang cherap dun thekji aphan nili tum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tum panita menili tum la so kopi pinil so memorandum bang nili tum PG chasemer bangke nili tum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bomblong lite bang chesong pohela atheni tum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi ASDC KSA KNC bang hitan oni tame rar bangke chakateng non pon itabe ningkan thongkebra proxy nilitum hempre forang ke songlo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bang nilitum PG repo lasi kedamtang MP election afrang hitame nilitum kiching chingkidam lo chingki pesa lang nang chak do nang chak ke la lo election padam sinang lasi union government I hin pen aphan nili hin pen pachini po nang tumpen na paching ki tripartite to aphan paching ki po te boi tamela chiklojon fusion po parelo non po ni tamela so ning klarsap penalang la pon so step pon teng pon pelang la sila sopang ke pateng pon ta prangi pansi nilitum pusot so memorandum bang nilitum paji hemprek pendanglok nilitum 11 charter of demand do kadugo we dak Karbi Anglong la pen dimahasa wa farman la bang ke lahen lo bai ching sai pen angthini siak klai si itum chingrum pen la so autonomous state bang ke pachun da prang je fansi nilitum hin pen kadu we song panitame hemprek karya song parti panitame nilitum hin pen tuning rilo la pen Assam government panitame pini nilitum pachini po laso through DC pen alam tumpan sarkar atum matha ponsi ration card pen sange ke joy sami pipon bomlo
bon sami inut bani epi shop adilar atum ki dukdet aratum phan ration card dokok api sami sang ki pi ahok abi pu alam ki sami Karbi Anglong ta pinangan nang klang lo lason si jang phong long kha bi arong long kedu golf epi shop adilar sonjoy terang pen sami ration card ki tu arat tum phan sang ki pi ahok abi da jok pen si rat tum pen sami ningang samsi paklang pon renti lo lapen api apu ka beret made jang resu usu mar atum phan sami kang hon ka jinsu ji kalisi ration card dokok api sami sang ki pi dun ji kalisi dealer sonjoy terang aban sabi aning spati haksi jang resu usu maratum phan kang check kang thi dun rong diti laso jok pen lason si jang resu usu maratum ration card de kok hismi sang imunata chapon long lisi ariang sisi hem chadam nang chui diti lapuson asai ke claim ke non het jong kalilu kedam tang ningkan ke thom aprang pen ta lapuson lok pusi usu maratum pen ningdu pen ningri paklang pon ringti ration card long enang mendo ma ration card long ni mendo oh nami thang sang cho enun long le hodai ta nakang check long bensin pu ya dai dai la be wer li sang enu me gan ni thom dolo ni tong ge jang ring kan ni tan tong ke tum ke ju tikle bang thom de jang re oh nang tum bai ni ka jerkle kle lo ma oh nang tum bai ni ka asang card long ka mendo lo ngi sang nang pipi pe da ti sang nang pipi da ti pi pe da ti da kan ni lo kan dun lo nang pi dun da ti nang tum nang men ko pi lo bo ron tera nang ke kun ni te dang pi inke no nang tum ki chubom ki kona da sang ni pisar tu nong si chu dun do inke no nang tum ko pi lo kar i ke nang tum ki ma tha ko son lo mane sang long nang ji ing pen la long ke enam de lu ko tong ma tha ma en nam de lo si ma tha lo ako asang mangi long nang ji beleg long tami en ke en de lo tu nong ke nong lo ke nun de lo asang mangi nang pinang ji pulo ma ni chum da chum mo de ke en nang ko beleg long tami sa episode sonjoy terang kedam tang surini ingko aninkan hutpensi ration card ke dora tum phansmi sangki bi pa me ponpe inut along lin phoki pinang chi dim si lin phi ansi pi chodikti lapen lin thongke pra phoki long nang chi adim bangki lin ingko ra phonsi pi chodikti lasi sonjoy terang aphan bangki labang su episode dealer pen ki ing than ponsi prabjin men ka preka phan pi thunang ji pusi ration card ke dowek arar tum pen chuning ri pon rinti so bai nya chi kolong rang kilong tang ke lin pli kilong nang ji dim nong ke lin lin pho kilong nang ji dim nong ke lin kinang than pet ingke usumar aphan tamen ni thab dun ta amen nang li lang pu poisa ke pidun bom po amen ke kai tanang pa li ingke asang ke pi si ni chi kilong chot lo oh ente la amen ke thaba long poisa kon alo nang ke en ke kin ni lo pharu pho lo ki tikta nu da long bang thom pen ke suri chira phari si nei pulo se tanan kola pharu pho nang pinno ke lamu pharu chok ke mu nang pinang pu pulo ingke jwa kam ki klem pen tanang ka chok ki poisa le pidun ta angke chiklo yang le ta juta usumar menang di dunuma kuliah juta nang de lilang tu ingke lagi di si long bom no ta ta nang so bai nu de ki ong ta long di ati chi bet lo ni kon play tang la long tu mo mane ajak ding ulo ki pidun ke seta charjun po long de tik tik lo kan si amba ka bana oh dulu tuning tak pidun lo angke nang lili pong ka pining bang ki lagi non helang ki pidun la bang ke pining ni dalun eta chuning ta poisa tuning pidun tak pidun lo aku non pining ta poisa pidun pining bang ke parut thom helang tuning ki pidun nang ke parut thol la bang ki ni thang ki pidun no lo sumar pandang ke thom amen ki thabun lo nang lili de lo ke agi dun ta tam pak si long rong ki lo mane ni le dak ben le em klem lu jak si nang ki thak thak he tha dak ben nang lili de lo si nang ki ta ni ta lan nang ki nin de lo ta klem nang ji adan adim an ki ta poisa la ning ta ni ki pidun dun no asang ke long nang ka ta ki yang ta din ki bel ni ke la sin tu mang ke kapten ta ti kroi lo la sa di la long ki enun de lu lo man jale em kadu ka verap le ti kroi pet pete man jale enun nang kutami enun po aku dak rong le kadu ka verap tung ne ceton pete dak le klem bang do pete dak si bandet pu ya lun tu mang ke si bang kelang de lo so ini dak mong di jo mong ka de rong ni tum la sang aput hak dak teknis ke do nang le tum phan la sonang ko hom ri the ka pa ke nang le tum bherang ke अब तुम फंटा सूर्य सूर्य गार्डन लो लासी नीले तुम ला सब अपने स्मिथ किधर नंको कचिंग बाय नंको के नीले तुम ला sang हॉक पेन long
cái long như có long này đấy so làm có thạc thì nó tụm ra cái chính vai lo cái Aprang 2020 dan sosial cái này là so đi cái claim cái Aprang là claim bom này kalau anak bang ini kita program này thế lo kita này hala cái claim tiga hoda cái kloyo nang pipo cái kloyo nang bang cái cap nang pipo đấy là son cái arju pop cho lo pok cooperative sang nang lele đấy jo là son na ja rong so thana pa chobai cái non 2020 ben cái regular tiga kilo है kilo kita में hala dah kata long cái isu cái inur long si linfo kali inur long si ilinin han deh dan mupen rong asar opong asar atum dan bodang ratum ninggi kan lo hala untuk doya pulang ke lintang kerap pulang ke mami bangke edang picot lingkre fort hanpet mami bang edang alin fobi pol linkep hanpet jola person iningang samse dogo dasi nilitum pinis jasmit donang kok juga dasi nalitum hana aja pakai lagi dasi nilitum ke non ke iningang samse dalu dasi nilitum log ipi DC bajo hana pilo MP hana pilo along pilo dasi la so alang put hak hok pet council ka cari atu ke thegeding CM bendang lok CMEM la penke DC ka do ka ve tum dan la so alang put hak ke nang rap dun ra nang sai dun back to pusi joning rilo ane senilam thekang tom ka Kiduk det arar tumphant lapen ki api pu ka bret jangre su so mara tumphant kang hon ka jinsu ka bidet abang phu kang che kang thi dun tor abang phu bang episode dealer sonjoy terang aphat manjalem za tumpen engsai haijima lapen ki lapuson abang phu phan Karbi Anglong Thomas Council long kiduk ki thigeding tumpen prapjin pen kang sai ji phan si rar tumke tuwar chong hong prong sidolo Angko betul ningkan kuningan ningkan sangko pidun silo la ansang nang kele ni silo. APDCL atumpen Karbi Anglong long solar project nangki biji pupen ki pinang anlam ki sami klangtang lo lason si solar project ke parlopont hatagaw himbari timung langtu kramsa bonglong kru lapen sat hirong piorong arat tumpen sme chingrum si pre ni pa engkore hinini pherengke mai kani pon solar project pen la rong phok ke parlopon at ajok pen si rong arat tumpen ki ningkani si ki site tiki long le lo la so jok pen rong phora tumpe ki sung dokok lo la si prapjin pen long le anam made compensation nang piserak nang ji pusi rong phora tumpen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turam Longhang MP mate Karbi Anglong Thomas Council Land and Revenue EM Omor Singh ti so phan ka chuni ripon hiripi ben sarpin purisu Karbi Longri Abirta P phua akai pen juklem ma long le tame solar project nang part of people de lo masila solar project compensation kipinayan kilongayan apoisa ta nang pisera ka sonte nelitum ta dinning arongko kelanda yung si solar project tum pondet apitame netum pon compensation long lok te la so apoisa kilong mensi nin ta long kaprek tame long le churi dinni phan jakong dopo posene tuning thelo la si la kilong na ya sonan tame na pia prabi phan sini tunda cho hang lo asi sar tudram hang phanta tuning rilo la pen Omor Singh ti so phanta tuning rilo pen loker em sojo sa phanta tuning rilo la si immediate li na pia pra basonte niritum ta nirning arongpo nitum ka an pene dak kido kisung do niritum la madayong si solar project tum nang pon pidalo polote niritum ke along ka preke ka chuklen dam jilang ke along leta velo asi kilong na sonan tame nang pi prabi fansi niritum ta concert or from tuning rilo asi nilang thing tong ko council on la so process Itulah nangitun apan compensation kan ki PG pothak process pan chun la so pothak netum ke kichun che puke sin delo netum ke bang ka ha teng ki dun lo
kota nanggi petame kota na cipidun thailo lasi ner tungke nang pipra basante nek sani pusining thelo lapen immediately nang pipra basante nitum ta ini ngarong po tene tumta rong asar bibi kichi saru sar hang dadu neten daksi konpen ya juk ta daksi kam chuklem bom lo dakpen si inti han nempo phelo sok ta daksi chutu kilo lasi latung yang senang par dubi pandalo pote ni tumta konasi ka chutu kilama along lika along apre ke avelo lasi lasto poisa nang pipra basante ni tumta ini ngarong po koyalo lalong apre ka pre tame churi dunabar sai long po seni ning thelo tum chichini lo ma je council sort of compensation kwan se biji mala pe nang peeling ta nang tum la chudeng nun poma bate ning chapang sam pamala netingke konsirpen kosonsi nang ki pijima lasi lo lasto nang ki pijate nang pisonte nitunta chudeng nang kopo si ning thelo ahok pet abang kiri tum dak nukeli kitum memang ke lapu adu yang hoilong ni tungke amu dang apa hato kapen area pen ni tungke palu ba mani ke palaram ta be majok pen sami ni tungke palar kota be la palar hin mang kitum ay rap memang ke palar punya ni tami tungke teklong le la pen isi bang kita geding tum government or council or adu yang hoi kimisennya pan panang tem lo la tami isi churu lo lagi metang li adu yo hoy metang step lu po lagi boy pisa tami adu yo hoy boy tami tungke rata tungke ho bihe pen ho pisa kai pen si li ke tukle madi ke tama di jadi ladak pen ti nempu imugat kono pilu imugat kono stop kono hanjang kono tukke di mana lagi la so pothak bangke open hamri son se aklai pi du mosong taksi nili ke pudu ti bangke la tu ka ve lang tu madu hoy lang klaim bangke kemisian alam lo lagi metang ita Karbi Anglong mate Karbi Arat pandami si sep do po yang naglen boda lo pudang pen elo dang si pu bail ti pote naga tung seminang pen elo sila bang kemisian alam lo boy pis tami dak ni tu malong le benak menini tum si tuki along le ke bang konsir along le lo office tami ni tum ho office pusara kai pen tum ke tuki tu hoy ke do ke thaga dim pen tum da dak pengalong apre ke dim ke no ma ke do damji mane ke tere gami pukini tum da thai kim le lo posi asa to ba ni tum ang komunikasyon ki pia to ba nang papra bocot boson te ni tum tami la so atangka pen along apre ko sami asa ba long li tum long pu mana ni ana pu juri tu long pu boson si ni tum ke mata lo raten ke ko iso nalam hedi Bogojan MSC konsensi ke palapon hanjang langsu jange terang arong amekar karlitang komol tisup lapen ke karlitang sabitri terang pitum asupi aki BC sami hunli tisupi kedam tang chithi acheklu ni pha inkora ni serkep arni National Testing Agency NTA University Grant Commission UGC atumpen ke conduct National Eligibility Test NET exam along sami qualified for assistant professor and admission to PhD angdeng 87.97% lapen ki 152.14 marks an chipalong dun pensi chipaong dun si hanjang langsu lapen don rapatum phat nongme 1 pilo alang liga Charlie anat ka chipaduk pik pent hanjang langsu high school along pensi high school angdeng an pen ki chipaong dun si DR College Golaghat lapen ki Eastern Karbi Anglong College pensi BH paon dun si Assam University Silchar Difu campus along si master degree angdeng an chipaong dun pen non angdeng an nanglelo Anchot kalisi alangli ke damtang Karbi jutang zubat lun tubu anat sami kacerap dun kethitan pena joksi lam arjan long sami siparjan dun abang philu kedamtang surihina cleaner cap aninkana husmi youth festival along pen sami Miss KYF kespalong dun abang philu lapen New 7 North is along pen sami enkora size sami ke chuklem dun abang philu prene pha enkora hini ari New 7 North is staff abitung hanjang lasu press club khatkati press club abitung manja press club Karbi Student Association Central Committee Chunbang Desoi Teron Anpar Sami Bokasan District Committee atum pen aheman humri damsi kaman peng kedu Karbi puho pen archo damsi hirzumi sami pajir duntu Bokasan pen Rajib Son rongpi Karbi Longri Abirta Jeriklo lalo pining UGC net 2024 June cycle labangso exam ni lipidon lo labangso exam hot kopine leak lesson question paper kidik lapuson alam thidekok mat ko re-exam dothulo September 29 arni nili exam tok don lo lapang so result ni lichilong lo 17 October lapen ke result abang ang thek mesen si chilong lo nili preparation abang ke lalo arjiding pik lo non headpen kali lo nili 2020 ningkan
si nili post graduation sitami chipa undun lo Assam University di fu campus pen lapen ke ladet api nili pinang prepare lo lapen ke nili private sekolah long sitami teaching lapuson claim dun lo lapen la sodak pinang upper ended lo he nili self study pen si nili bor ilo lapen ke YouTube channel la hai follow lo online pen sitami nili pinang materials kalek lo charli lo lapen ki cipaduk lo lasi nona bang lapuson mason result bang chilong lo lapen hem pen sitami nili pan full support nang pi lo hem akling si niti do lapen ki ni ik ni ngatum do full support lo lalo labang so credit de kerja simet kuma principing to credit ke nili ke hem si pan lo lapen hem pan lo lapen ke anili mithang dedication hard work lalo lapen ang support don kadto ka be pan sitami nili ke ren lo polo tangti ke charlie ahin mane son lola nili clear un idet ahoda bang ke pinang self doubt lahai hui sitami nili face nang he lahai pen overcome lo lapen nona bang result bang misal Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom